Salam dostlar, машиналардың бағаларының айтуын улантабыз. Nissan Primera 2002 жылғы пробег 200 000 дегенбіз, 200 000 десе керек. Коробка автомат, объем 1.8, расход 7.8. Себебі газ бензин болса керек. Срочно дейді, торг бар дейді, $3200. Телефон номері 0505 11 33 35. BMW 520, почти классика. Себебі бұл eski машина. 1982 жылы шығарылған. Объем 2, 8-10 литр içет деп жазылып, бағасы 57 000 сом. Телефон номері 0555 06 21 99. Mercedes-Benz 210 кузов, объем 2.8, шығарылған жылы 96, расход 12, коробка автомат, срочно дейді, торг есть, все родное, $3300 сұрап жатыр. Телефон номері 0700 88 99 77. Телефон номері да жақсы екен. Mercedes-Benz E230 124 кузов, жылы 91, коробка автомат, объем 2.3, в отличном состоянии, $3800. Телефон номері 0700 77 42 88. Volkswagen Passat B5 Plus 2002 жылғы механика, объем 2, 8-9 içerikli. Bağısı $3200. Telefon 05 62 73 23. Audi A4 Quattro 4 döngülögü teң tartatken. Пробег 153 000, жылы 2001, механика, объем 3, расход 10-12. Обмен не предлагать. Алмаштать. Бағасы $3900. Телефон номері 0700 26 01 93. Салон без комментариев екен. BMW E34 C210 Mercedes'ke almaşam dedi. Özüm tölem dedi. 88 жылық екен, механика, объем 2,5, 11-12 içет деп жазыптыр. Двигатель M52 Vanus плита. 39 кузовтың BMW 39 кузовтың қимылдатқыш екен. Nissan Primera 2004 жылғы, пробег 270 000, механика, объем 1.8, 7.8 içет деп жазыптыр. Бағасы $3700. Телефон номері 0700 56 04 80. Mercedes-Benz 210 кузов 97 жылғы, объем 3.2, расход 13-14, $4000 сұралыптыр. Номері 0706 66 52 96. Mercedes-Benz 93 жылғы, коробка автомат, объем 2.2. Бағасы 3600. Телефон номері 0505 20 20
20 30 GT geçiresiz. Nissan Primera 2000-жылғы объем 1.8 180 миң басы. Telefon номері 0700 000 831. Mazda Premacy 2002-жылғы пробег 232 миң екен. Коробка автомат, объем 2. Расход 911 деп жазыптыр. $3700. Телефон номері 0700 244 434. Өте қызықты түстегі Deo Matiz 2012-жылғы объем 08, расход 155 миң сом. Телефон номері 0500 040 001. Дағы бір 10 жыл жаш Matiz 2002-жылғы екен мұнысы. Автомат коробка 175 миң сұрауаттыр. Телефон номері 0707 74 77 71. Audi A6 96-жылғы механика, объем 2.6 $4 миң. Телефон номері 0500 32 49 73 0555 ошол демалыш. Audi A4 2002-жылғы объем 2 3300. Телефон номері 0502 33 43 13. Satılmaya kalsa. Nissan Tino 2001-жылғы объем 1.8. Коробка механика $3100. Телефон 0559 49 29 39. Mazda 323 2001-жылғы объем 1.6. Отличное состояние. Бағасы келишимдүү экен. 558 49 09 40. Nissan X-Trail 2002-жылғы механика, объем 2, расход 8-9, басы 5200. Телефоны 0559 49 29 39. Ford Mondeo объем 2, автомат 2002-жылғы, içi кожа, полный опции деп жазыптыр. Басы $2800. Телефон 0708 47 02 03. Mercedes-Benz 124 кузов 94-жылғы, автомат, объем 2, расход 10-12. Полная комплектация деп жазыпты.
Второй хозяин, экинчи хозяин экен. Баасы 4200 доллар. Телефону 0707 55 66 11. Mercedes-Benz ESK 320 213 kuzov V-образка. V түстөгү мотор экен. 97-жылкы, объем 3.2, в хорошем состоянии деп жазыптыр. 4300 доллар. Срочно. 0708 799 777. Mitsubishi Space Star 2002 жылкы 1.8 автомат. Баасы 3,5 доллар. Телефон 0709 79 09 84. Land Rover Freelander 99 жылкы механика, объем 1.8, 3000 доллар. Телефону 0505 444 888. Mercedes 230 90 жылкы, объем 2.3, механика. Баасы 2,5 Телефону 0556 16 0051 0779 129 494. Toyota Corolla 2007 жылкы, автомат, робот дептир. Дизель экен, объем 2, расход 5,7, баасы келишимде. Телефон номери 0553 47 33 33. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биздин каналга жазылып, жана сиздердин пикириңиздерди күтөбүз.